tại buông bỏ còn chưa đi buông chẳng vậy Kita suruh buang biaya. Apa ya? Budi roman tangga aja ya apa? Ya ada kan ntar ya. Engkau mati suruh ngakan ya. Jasa hari tak ngakan ya tuh ke lompo. Ya mati soro. Tentus kelu tang pak gini nelfon ya pak. Ya ya lagi lo. Lo apa pak? Beda Eroman isur ya. Inja pak. Marena. kita mau lihat gitu dia bi pana ko kon dia Cukup kita suruh mulai bi ayang. La torot rapa. Jalan deh. Tapi angka. dia nurut apaan Apa pak? Kakek kon telepon tengah angka. Tidak mau lihat. Sinte temu ya pak. Yang nusen ki puro. Sungai kisah tak ada mulai tak ngangkat. Cukup kita suruh ngakan bi ayang pak. Siapa? Mulai. Ayo. Iya pak. Tuh mana? ada apa naik dulu hati Ada apa jauh? Pak, ayo pak, boleh pak. Kakek sehari tangan ngangkat yuk. Alai mulai kan. Cukup kita suruh ngakan bi ayang pak. Ini maksudnya air. Di rumah ada pak. Tak lapar sih kakek lagi urus aku tiang ya. Ya ada apa pak? Cukup kita suruh Ada apa? Udah iya apa pak? Kaki jadi karun tahu gigir bu. Ada apa? Sakit. Pak, ya kok pak? Pak. Tak ada apa kira. Sakit tak tampannya pak. Torot kaki tangakan kira. Kita suruh ngakan bi ayang pak. Mak menurut ayam jadi. Kami raling peling nih. Sakit. Torot mati lah torot tangkis. Ini suruh makan. Tinggal lah torot ayam jadi. Tinggal gue jadi pas derma. Sudah kau lepas susah. Benih ayam jadi ya. Ayo ntar kita beli kau cukup. Bukan di pak. Ayo lah. Pak, ini pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Engkau jom. Mai jong ke jong. Patam hờ một chút. Tujuh jom. Beneran budiman ra ke jom. Engki ba. Kau neng bian ba. Jangan cebes buku jom. Bian ni Facebook. Cetuk ko. Iya jom. Kan itu yang mana Facebook jom. Kau jangan buat Iya jom. Ini perlu apa kali? patam belangan. Nah ya bagi station. Aku tiang ya. Urus tangan akan udah lemarin. Tingnya tanya kiwi ko je Arab pero udah bi ayang ayo. Ayang siapa ya? Bangunin ba. Sudah nak sedih ba. Tak ada biasa je. Kayak mas tega ko urus ya ke.
Tiyang ya. Artinya apa nih coba? Aku lagi masakin mantra jom. Ki. Ada cik saran gitu. Ada itu kok jin anak itu. Jin tombol itu. Boleh kok. Baris jom. Langsung beres, Pak. Iya. Mak lapak kong boros, Pak. Iya jom. Sana kan kena Eh. jom. Kita mulai jom. Oh iki, Pak. Sekelangkung, Pak. Ada dalam salam jom. Iki, Pak. Nikah, Pak. Lupa, Pak. Cicir, Pak. Kerja terkemarin, Pak. Iya jom. Langkung, Pak. Jom. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Edung, Mbak. Apa jom? Tangan anak saya kiba kedua malam naga sebakun, Mbak. Sajian sara, Mbak. Mereka pun tak ini ngaki. Apa jom? Tangan anak sampai kedua malam naga sebakun, Mbak. Sajian sara, Mbak. Oh, tidak. Oh, kakek ni koto mana kakek. Muda apa kita boleh. Ni kegula beri, Mbak. Ini bersih ya. Nambah. Dah beli jom. Tak beli. Oh, iya jom. Tenang jom. Asa sajian sara, Mbak. Pun tak mati, Mbak. Cering enggak kita boleh jom. Mesti Iya, kakek boleh. Bersih insyaallah jom. Sporan, Mbak. Itu ini dan tas beli jom. Mbak. Pak guli saya sambur, Pak. Anu jom. Salah jom. Dia tangan anak saya batantut. Anu beri naik tak apa jom. Ain apa, Pak? Iya ini maki jom. Benih pandiakin benih, Pak. Iya kakek jom tak ada baru anu jom. Cering beri yang dikit. Insyaallah baris jom. Rokok anak ke jom. Engki, Pak. Kemudian di rokok di kocok. Sak tembian, Pak. Ini jom. Dia jom rokok jom. Si Tindak rokok aja tuh. Jom. Baris insyaallah ini jom. aku genteng tembian, Pak. Iya jom. Coba hari kan sejuta jom. Hari mun kaki datang dia nak majari otan jom. Pakai dukun dan rokom kan, Pak. Ah, Surya jom. Yang saya berpantan di Mesir jom. Apa kelak jom? Mungkin, Pak. Ngarek badi, Pak. Jom mau mati jom. Yang mikirin tangan anak, Pak. Sebab sajian sara, Pak. Terus teh ada dah jom. Jadi laku, Pak. Ini motor kelak jom. Pak, amin, Pak. Kalau semua kasih, Pak. Iya jom. Kerti atir, Pak. Iya jom. Ada dalam sana jom. Oh, iki, Pak. Lepai boleh. Jom. Kita harus bawa nunggu. Ika, Pak. Iya. Aku Pak. Iya. Dia kacung lo. Kita rekam. Tuh orang yang beri na poli. Na beri terus kan ya. Kini jadi. Yeah, yeah.